Shubor nakaslem jong unong san hima. Wadlah haduk menta empat pentikna lanu an penlong yang kejingjet di unong mi khmat Shaka Khasa Hills Autonomous District Council. Hendrai kat badang mi kisngi kala air jong ke election MDC kala nang shongshit kamtam yagi seng san hima sima kumdo ban pen kre nak menta ke election. Uba bor manding nonglang President ke District Congress Committee West Khasa Hills habakran unong thok khobor halor kene ka phang ulaong banakalyang ke DCC kala don ni ke jingpen kre nak menta ki lai tadi ki constituency kan Longston, Rambrai, ban ka Motion Road. Hadu mentang ilalong ki balapan kre, ya barok lai tadi ki constituency, hak ba ulaong bah Rambrai constituency iladon you official candidate, ba ka blok kaladap ban menjur, bat ban pentip nadu baladap ya ke election arja arpulai, nakaliang jong ka Rambrai kila pentip, ya uba bon manding, ba ulong official candidate jong ka MDC election, ong uba bon manding. Kajing pengkre ya ke election MDC kabanwan landa ka sorka ka ay ya tarik simpen benar ngi ladon kajing pengkre marhawas kasihil ngi don lai teli ki konstituensi kanong stoin karamrai bat ka masundot halu menta ngi lalong balakre ya barok lai teli ki konstituensi haramrai ngi ladon official candidate baka blok kaladep ban menjul ban pentip nando bangidap ya ka election araja rapulai nakliang jong karamrai kila penkit ya uba bor ba ulong official candidate jong ka MDC election di nakamo sunrut ni halu menta nakliang jong akum district student nga laay ka direction habaro lai teli ki blok ki bahab hapo west kasihil jong ka Motion Road kanong strain bat ka Rambrai ngilaay ka jingka nakaliang jong ka District Congress Committee bahaw uni ubnano bombar baro kin penpoy ki list jong ki candidate di Motion Road halo menta kabalawan poy kopi haka District Congress Committee lembaga ngau district student kadang datang ka kerteng jong uba pertinsan lengkoi nama sungut bat ya kanong stoy ngila don official candidate ya menta ngampat la bangan ya tu haka ngapon bat hak ni candidate sini ngin saya ban syong ban penbit penbiang bangan sa pentip hagowipat kesini kayongi laya survey namar ka Congress Party walang imdon syuk ki MDC ki MLA hawes tasihil na kaseng Congress lo ka party organization hinginom syong type i persyang banlik ban ya kendo ya kirurang ba ya ki grassroot habaro likely ki konstituensi kajingki palo na kaseng sign pultay kumo piong na kaliang jong gani ka party semai ma ngay na kaliang jong kaseng kongres ka jong ngiro ngidang don ka jikermen berkajing snowskam but ya kata kajingki jong kini kaseng sign pultay ka pamit semai ngin iro kajing start jong upai ba yano kan rai ringina kaliang kaseng kongres ru ngidon kajing kermen bahag ini gilay teli ki konstituensi ka kongres karang don ka hope banjok na kamta ka election MDC